megalayapost.news. Uba Powell Soklan, Executive Member, EM ka KHDC but MDC ka Mauthat Raishan, ulapan pao ya kajing Sokya ka Bajur, halor kajing bom tungkam no hikai pura ka Sarkar Jila, haki Lower Primary School, haka bahadu unrius pa nyau tali ki pos ki sulong tali. Habakran berkiyong tok kubor, ba Powell ulaban kiam, ba kajing bom tepkam haki ni ki pos no hikai ki basulat tali, kabu jing mai klawai jong ki kena school, haka ba ulak kadau, batang ha Eastern West Castles District ki don kumba arp kundai tali ki pos ki balalat tali. Ulak kadau ru kajing duna no hikai pura kabu jing ya kitu kino hikai ki bahab ban hikai ya ki khna namardon ki school ki badan tang arngut kino hikai barki hapat ban hikai palat sispa arpongut ki khna da ka baban ram baka sarkar kala dei bantung kamno ya kino hikai ki bapura namar ki don bon ki balada ban pas ya ka Meghalaya Teachers Eligibility Test M10 bad DLN Eastern West Castles kawai ka school kala haban khang hadu lai tayo namar bahab hikai tang ibe ino hikai hadien blapan karya kam ya iwe pat ino hikai hatu kani kam kta ai ki khna puli ong ba Powell ulai jing mudru da kabaong badan ki LP school ki badan arngut kino hikai kat baki khna school ki don tang shipongut kat badan ki school ki badan arngut kino hikai kat baki khna school hadu shispa tam ka sarkar ka deban penyeso no ya kino hikai na ki school baduna khna panaki tu ki bubun khna puli khnang baka jinga jing hikai kan long ka babyang ula kerpat ya ka sarkar jela kamtam ka tanat puli baka deban shimkhiano mardor ya kani ka jing e bat bantung kampurano ya kino hikai hakipos ki badang sa thali khnang baka nom kta ya ki khna puli budget session ani kata bar mang tika ka berdep ngiri i haka question and reply haka ba lakman remboi ure menteri jaga tanah puli putih ule tu ro ka jingkeli pelawan ra ada report memin ya ka jingdon ki post ki balak ani ki vacancy haka liang jong kini kai LP school kamot haki government LP school menteri tanah puli putih ule tu ba kidan hadu ndrus pa anjo punyo teli ki post ki barang lain. Jadi kamu buat kino hikai, kiba di Bandon haki LP school, kiba don haki district kiba PPR. Anak Eastern West Castle District kipos kiba lai kidon arp kundai teli. Kamu buat ginang duna no hikai haki LP school kejongi sa arp kundai ngot. Tapi tidak ban bedur ba arp kundai ngot kini hikai kimdon haki Lower Primary School kejong. Kamu kejunan ka hadu arp kundai ngot. Te syai kata kalawai jongki kena school kejongi. Mo? Manu marsipti pat ya kajikai na kamta joki nya ngalala pa kidon ki school ki badon hadu sispa arpo sispa lai pungut kena school kataka lu LP school kini hikap kidon tang arngot kini kai kumlu kini kai kita sispa arpo sispa lai pungut tingkap men ketu kan de kepon nomor ba minister ulah jubab apa ka yinda wat ha jo ke cela bagi don hadu endus pa anjo punjo teli ki pos kau menkentukan di kepor, di sarkar, di kata education, bahkan belum nak pergi exam, pendak nak ia kini tipus kita lain. Baru ki school government eksklusif badan akan dikejelah kecungi. Jadi kita sibun bak exam lah jungi kita lepas ya ke MTET exam, kita lepas ya ke MTET, kita lepas ya ke DLED, ke norm dak sana kalau kita lepas ke DLED, kita lepas ya ke MTET. Kiba pun kisam laki bah lepas je kan ni. Tu balik baka sokar pak company kloy. Man thungno ye kini hikai. Kiba dan hari ni Lower Primary School kejungi kamtam akan root na kamtam nam taka Eastern West Castle District. Kemalau pingalia kendu cibun ki school don ki school ru kiba akan dikatiyo ka ladap kita ke school. Ka LP school government. Ka badon tangwi no hikai. Utaw no hikai ulay atas fano ke school bahkan ke school kerhap khang kamba laite yo ye. Tanah kadau mapat wan ki pan hikai ki ba le ini ke transfer nata ki don lu ki school ki ba ka school don tak shpongun ini hikai ki don armot don par ki school mo ki bene ki tan chis matam ki ka school ki ni ka ba ta armot tinggal ayo snow mala klinik ki officer Jakarta Puli Putih ba ka soka kla persang mo na ki ki school ki ba don kendiat ki na school ki ba don shipo kasangon ki ba don armot hikai tarak no cekui ki school ki kambur ki kena tinggal ko apa ke sarkar kata Puli Putih kan pek bina ayah kan ni kan persangkat bala ban state no ya ke jeng penkerja ini kai yang dikajeng yang mer ki school ki padu nak school bat ki school kenang baki kena ke jengi nadu baki dang red kamtam e matale kedang lang senang senam ba layak kemba armai kalau jeng school nang baki ni ki kena ke jengi kinum du mo iko ban aga ji kai na taki hab kena ke jengi nadu baki dak sang jo kesnem kini yo je ki ka babiang kenang balasan skin terakhir ru kin ka Puli Putih ke jika kan don lupa hakikat kan ngam haka jumut ke jupakat ke juki
Megalayapost.news.